timu mukago kurugwa mu Greater Kyamuhungo mu district ya Bushenyi nazo zibire nizihayanura empaka eze zizoba rumwe ezibire zitebekanisibwa ba Champion Foundation nabwanyuma emizano yone zanarwe timu ya Nyakasoro na Rwamarembo nazo zirabireho kuzo mu finals aho timu ya Nyakasoro esingiro muzano ogu nagore emwe hari zero okutwara ekikopo embuzi hamwe na sente amashimirwa mingi kugira ngo nite twabasha kutwara icyo kikopo kandi twabasha kuzana je nkaburizwa kubanga tukugira ngo kuzana je twatandika no tuzana kurungi daswaye nicyo twabasha gusingira nsima abagize nsima ba coach bitu kuzana kweri izoba twatsemeza ahabo kuba tuyetumaziro bwire buringwa tutafukinga mupira konka abana bitu bona bayeterandaha kurwo mutabona kanso kurwo mugombora erizoba bakoraje munonga bananura amaguru gabo abagize bona biza abantu bana basemerwa bwe erizoba tugire timu eripango aitura sponsoring ejo timu ebakozireki ebero abo kubanoshanga twirenge akazuka ngoma twirenge kabrak nido yaho erone struggling na yose tuzuru musongo tukwa twine timu yemwe tuji sponsoring tutaho technical team tukora buri kimwe cyone ese nabaraganise cyarwo cyakirira barwasisi cyecho yakasiro 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 ya habura ekikopo